Evo, nalazimo se u Biogradu. Ovdje vidimo kompletan objekat na atraktivnoj lokaciji uz more, blizu bazena, odmah u stvari nasuprot bazena. To je sve devastirano. Znači, to je sve uništeno. Predivan objekat, pun smeća. To je gomila smeća. To je taj objekat. A pored tog objekata se nalazi teren. Naravno, taj teren je od ovog objekta. Čiji je to objekat? To su firme iz bivše ex-ju Jugoslavije države. Ne znamo ko je vlasnik. Uglavnom, trenutno ničiji. Biće nije riješeno vlasništvo 1/1. I to je to. Sad je tu jedan mangup stavio ovaj stol. Vidimo sad jednog Balkanca koji je stavio tu jedan stol pod hladovinu. Tu u hladovini imamo jedan stol i mangup je tu stavio neku rampicu. To je vjerojatno rampa u stvari od bazena, ne od njega. I naplaćuje parkiranje. 1 sat 8 kuna. Cijeli dan 50 kuna. Još je nešto ispod pisalo, cijene su korigirane. Uglavnom, taj mangup na tuđem terenu, to je teren koji je napušten već od 90. godine, sad je 2015. To je dobri 25 godina, jel? Znači, to je teren gdje vlasništvo nije riješeno 1/1. Znači, nema vlasnika. Niko nije uknjižen sad ko vlasnik. Isto sad to zjapi prazno. I taj mangup je tu lipo stavio jedan stol. I njemu svaki auto daje 50 kuna. Viš ti što Balkanac radi na tuđem zemljištu. Svaki automobil koji parkira da mu 50